songon na berkembang rupa nih sapake ma tabatu panen na ido apa masuk saring dohot ulaun horja atar songon ini rupa nih pemikiran niba na berkembang nung di huta omang na tarsongon dia tapi dia pendapat tajo ate akang anong di bawah akang per Jakarta akang Pak Jeremy Oh, yang dibuka akang miti akang eka yang dibuka teh. Mau lihat ya mak Dita. Mau lihat Dita selalu nah. Mau lihat ya terlumubi di tuat Boita Marsirarion melalui Jumta di Borneo. Jadi tarik waktu si Patu Pauni nariahai ya terberengau adong pada kodak kubo to manang nasungod dia mula dong 100 juta nung ngasa tu horja minna jadi disod di betung gawe suku-suku nah cuman na bulan-bulan dasal puita ikut 200 juta jadi gawe song nabing ni baru pani alai mulo informasi nasak kutai dak kota nasalawate abang mau koreksi dah abang Pak Putri molok 100 juta nggak satu horja inna jala alai horja hudul euro kubarra alai cuman orang dia tuh menang nasong dia horja hudulon yang gue itu memang 100 juta kenapa tidak dihorjakan aja kan ido anggosongon san ami molo taputus sampai misalnya na hati hai di saring memang adong dua alasan na ay molo pina jongjong je budang ninganan tunggu si tahun kan nah sok ni tapa jongjong marupani inganan yu putih apedang rata masuk sa saring na kolalana ni tang adok si beno tuhorja tong dokan hakurangan dihidari ya jadi molo petung 2 hari orang mana naga bedabal biaya tak pola masalah alai sangat ninatorasi nunga taulahun tahap per tahap kan alai mulu adong musi perkembangan baru lu ditoru diaka naung diatakian boy di patupan inna bangulu buru semua ni ringgan itu tuh kan nah alai adong manian target kira-kira sedililing ma papunguta mulu boy misalnya di tahunon Desember taulah kan manang na paling lambat misalnya di libur sekolah di bulan orang tahun 2027. Tarima pendapat jurusan awam, mulai tema. Di unit akang majo akang Apu Aurel sean Kalimantan akang majo pada buku akang ayau asongon na Orasma dihita dihita. Berlanjut tu bereng. Orasma dihita. Jadi nakiminga di dokon akang Bapak Jeremy Syed Jakarta. Ngata putucon tikini pamasuk saring jala arina ngaditotu ho tanggal 2. Bulan itu tahun 2002. Alai mulak ma akang ketua tu si Gotong adong ma dibain wacana mulu hubereng di WA wacana do wacana opsi molo adong songon nidok nyakak par Jakarta hebek 100 juta ngabu benota horja hudul ayau sobat tu si horja hudulun songon na somasa do hubegi horja hudul dope hubegi jala na perlu atong boto otta nikudo rupani tiki makatatai kami jum kami patulu na di bahasa minggui ketua akak parparapat kami patulu kebetul ayang go dingoluni jolma
pasehon ada na hola tulu do parjolo mai sari matua habisi saur matua saur mauli bulung jala molo halak batak adong do sanksi budaya on molo so di pasai dope ada ni natorasna uju di ngoluna anak na sude dang bui pasidungon na ari-arina jala dang bui mangulahon adat sahatu na pasidung ari-ari manak saur matua saur mauli bulung yakin do awang ko oputta sahalada tu opu martubur opu raja boksu do opu ajuruan ngadi pasayon ari-arina adakna dingoluna ditiki ari parpudi imana dialap tuhatta jala dakta boto buado pelaksanaan niadaton na di bain wacana di baik ketua na di WA alai ngahu telepon di huta na perlu pikirata adong do jolma amang nadang di pasidung ari-arina manang na dang di pasaya dakna mate anak konna lau si mana mamabuan pasidukon ari-ari ni natorasna anggoon bui madidok konon ala di bait tu tabak gabe songonai dok miketuara horja hudu alai oputa ngata bait tuguna boha hiado tabege jol mana di bait tutugu gabe horja hudur odo tok perlu pikirata molo amat dokon molo di bait tutugu dang bui horja hudur iko mangerbang do jalai kon manomu do adong dua tong tingkatannya ada ni batak molo na jolo buan ni sada jolma jumulo lobu tolu masih bukina molo horbo 5 masih bukina di atas ni na 5 om manidok na tabak di atas ni tabakon om matugu sonario putta tabai tutugu yakin doau anggo ari-ari paradaton nio putta na jolo mungkin nunga di pasaya dakna na julu berarti dang bui berabai no tocong nama batu tabak ikon tutuguon buado jol mana mabai tutugu ya do marhorja hudur menurut tahu song na sofiado behubige alai rak kubotorongan atarom marasi pikirata song na do nyakang par Jakarta nakining utagod dohita hati-hati alai mardala dohok denggan songon natahatai na parjolo jolo ipamasok majo sarik-saringnya mana bunga mahita baru tato tuhoma argina haduan perkiraan mana bunga pigaleleng baru disimah horja alai mulu hubering do saunari ngadi pasang keramik be di tanggai molo sesuai rencana na ditotuhon na parjolo tanggal 2 pas mau natong lagi denggan na do be tubui dak perlu do be poleson masuk maniat carik-caring baru haduan tatorucom mamuse manabung lama baik korja tu tahap berikutnya imara syarat cianau bani pasak matuak karongan Maulate di akang opu Aurel sian Kalimantan jadi langsung na ibat orang akang lagi secara gamblang tuakka pada datun dohot akka perbuini na tahatai di akka jumna salpu jadi bate tak mahita mau pada ni akka per Kalimantan melakukan tahapan ini mengulau tahapan ini sesuai dengan tahatai di akka jumna salpu jadi tuakang persamo sering masuk
di zonnya kapal Samosir. Horas akang. Akang Horas, Samosir. Nah, Horas. sono nakang. Ah, ngai botok kang rai sono nadong wacana si pata di perkembangan di weani oputta sahalada tu. Ah, buamo lo di basaran inna engko akka jum minggu nasal bukan ngata putus son. Tahabani pamasuk saring-saring majo bahkan hari ini ngata tayanet tanggal 2 Juli. Jadi maksud tuh akang menanggap yondo alana hati-hati do hita songon na di huta ro bani na di hutokkan alana ulau ni di huta ro ay lalapat dabo sakuta ro ngon rate wacana sakuta ro ranwa ngon enggo sakita pangaratto na masahinga putuson tahapan bapak masuk saring-saring majo di tanggal 2 Juli gamanabung mahita baru tapio tatutua mamuse akka arena denggan sesuai do kemampuan ta lao makorjahon tuguni oputta tarsoni makang banyak kang macam daunnya kang Jadi Mula Persigoto majoba Pak Erik kebetulan di Bagas do, umpungi Bagas di mana? boy. Pak Erik Sigotom. oh kang Sigotom. Pak Erik. Pak Erik, Sigotom. Adang nyambung bah. Alay Bagas do memang gimana? Lagi persiapan, kita sama itu sama saya. Sambil bersiap-siap. Lanjut Maya. Pukeiko. Kau mah. Jadi mau lihat mah dihita. Terlebat tahu stok nalan ka taraking. Jadi ay gurang tuai laut terus niro si ban nasaw. Imasi horok ko perjulu. Pak Erik, boy. Coba aja ya. Dok maju atam, mik na mik. Tapi Pak Pukeiko iman maju Pak Erik. Mik. Mik na mik. Buka jo mik na. Halo, Oke. Lanjut. Matar Bege. Oke, mantap. Mantap. mantap main majo pada bok kang Mau lihat horas mari hita saluhuna pinoparnyo putta saladatu na di Bonapasogi suaksongoni ham wakarong atubu namin na di perserahan. Kebetulan horas. Nah, Horas. dibigyan mo kan? Oke, jelas deh ya. Kebetulan na terakhir kami makatai dohot ketuata Bapak ni Selpa. Arong domang na piga-piga dijumpai imana aka horong ni tua-tua di hutawon. Jala intina arong masyara diakan tua-tua mapain secara kesimpulan. Moro kami na di Bonapasogit sebenarnya tetap dohami mamereng keadaan di segi keuangan. Ala hamudo nuaing akadong tubuh nami motor penggerak penggalangan dana natu ulaun ni persedata oput tahun. Jadi dang bui hami artinya manut Tuhan manang na mangido hari sekian manang na bulan sekian ikon ulah honot tasisongonon. Jadi kesimpulan ni kami na di Bonapasogit nunga hubay kami secara kesepakatan na di huta madok tu ketuatta. Ia mana terbaik ihilala hamuna akahamu dongan nami na di pangaratoan. Molo mampu do hita sian segi penensial lao hola duksipul anon atapad ditukangi tukakta inganan nyo puta molo mampu do kewangata oke lanjut kenapa masuk saring-saring alai terkendala do hita di kewangan molo itu langsung ulah honota naing ulaun tupa masuk sarik-sarik pe nunga terkendala hita di segi keuangan
Jadi huwek kami masukkan tu ketua asa jolo berdiskusi hamu. Aladong do huwek kami nama saya songon akan masukan sian na tua molo holan pamasuk saring do boy do sekitar biaya 30 sampai 35 juta nunga boy ulah honotai atar songoni masukan tu ketua. Alai setabi di hamuak karunga tubuhku. Dung mula kimana sian hutaon berkembang mahuwereng di grup tai adong aka istilah horja huddul. Boy do patu kota ulaun alanunga makataya do na tua di huta. Molo adong dana siap honota boy do ulah honota sipul sude ulauni sian napa masuk sarek-saring sahatu horja alai na paling artinya setabihata di hamu kadang tubuh nata paling terjelek na horja hudul asa boy sipul ulauni ami na di huta rakotu si ami horja hudul ai ngua piga-piga husuk kami ro paling na tua-tua ai di dia do nang adong mangulahon horja hudul ternyata sudina tua-tua ta na di bona pasuki ton tanganong dope na menaksihon manang na di huta dia manang na marga dia na mangulahon horja hudul kami gabe datangnya lunwain sia dia do istilah ni horja hudulon dapat ketuata atarodon yang sebetulnya adalah secara pribadi nungah ai mana rupang istilah ni horja hudulon dialah babua jotu kami na tua-tua isi do nama dokon horja hudulon asa husuku kami niku dialah dijawab mana maropani tak pula perlu botong munina gak bisa ngonna di mana tiki-tiki nggak husuku kami betul-betul jadi dodo amak tuon ai jujur mah dihamuak karena tubuhku mulai mana na seliling di hutaon nanti kerap kami atas saya terus dorak kami dohotaka na tua-tua ton maksud tu songonom mai apa hami na di bona pasogit mengharap do dia mana na terbaik na naik si ulah honota tu ulah nyoputaon jujur kami na di huta si panolopi dalam artian songonon abang akanggi molo duk sipul tabail inganan nyoputaon molo ikon martitiari do pehita asa pa masuk saring na dinggan molo mampu do segi keuangata lanjut tu masuk saring ulau bolon horja perpudi dolota ulahon penggalangan dana naringkan diala ido ditolopi na tua-tua na di bona pasogit atar somoni majo informasi na woi hubua tu hamu karunga tubuhku na di tano perserahan selamat malam kami holan na babegi majo oleh ate lanjut bu fasilitasi serta bijo kang alana anakian wakil ketua mabuka boy mara ni fasilitasi songo moderator kesempatan tu akang perkalimantan upung aruyal mungkin di adat do takka di somal ni akadata unak salah dasar salah luhutan ngata ketuk palu nang biadong berkembang mungkin pendapat lain tuakana gabe bertentangan tuita di huta ni pasama tuakang par Kalimantan Barat opung ni si Aurel utima mulai ate mariang kinami manabay na kudok kon nakining tung macay dinggado nani do ni hahata bapak ni Syerik do amak tuata satabi sangat na amak tua si Saruk di dia teh mantap idon pertua Ido. situ makas don amak tua jadi macai nauli do nani do ni hahadoli do dia amak tua usul hutu ketua jalan ngadi tu ketua tanggalna ngadi sepakati pangarato sude pamasuk saring rencana tapar jolo di tanggal 2 bulan Pitu tahun 2022 2 bulan naik 2 bulan ima ngadi sepakati parjolo
Dumula may mana syakuta berkembang ma di WAI di jaha akang dora. Olo para. Aha mahatakku di sini. Moloi di dokon akka hahanggita doho donga tubutan di huta i tapasah matuna sida. 5 parjolo we aku. Nomor 2 we aku. Molo masa do horja hudul adong do tudos dunang gawe salalak kahita niku. Nomor 3 hubain ma we Aisyah sawoti do hubain molo pasangapon no putta do hita tapasangak ma unak sala mangulahu. Jadi binna hudok kopeon dihamu hahanami do amat tua unak sanga do kosong tugui binna direncana ho pangarato hola cainian tapa masuk ma oputta tuinganan baru mangaso majo kita sao tokin lao papungu si patu pawota tunanain ulauta di ulau korjo dingot todo raha hadoli mulo dihitaan nina ada nina tua-tua yakin doa wang gua ada nioputta sahaladatu opu martubur opu raja boksu opu hajuruan ngadi pasidung ari-ari nion di bonani pasogit na jolo yakin doawi Secara adat apa sih? secara adat. Jadi ido binna adong dihitaan di bait tutabak dak pola di horjahon. Di bait tutugu dak pola di horjahon. Alai marniak doniak kita oput tahun ikut tak horjahon. Molo tingkatannya adat na watusi. Molo lobu buana tolu masih bukina. Molo horbo buana 5 masih bukina. Dikijang nina 5 om manidokna mabait tu tabak mana tua-tuana. Dikijang ni tabak tugu mak. Berarti ikonu balgama ada na pasidung hari-hari na saur matua saur mauli bulung ikonu balgama sian na tuluon bainot tapestana tutugu asati kos paradatoni imana watusi di paradaton naso watusi berarti dia naudenggan ima taulahon alaya sasangap kita unang dihata kita ngadi pestahon ngadi horjahon opung nasidei molo saw do dipatulus Tuhan hita ma parjolo makkorjahon tugu di sigotong oputta mulai masudung dang di horjahon dobe oputta sori pada dang di horjahon dobe oputta pamorwata puguangga dang di horjahon dobe molo tuluson mungkin oput sama parjolo ta horjahon mungkin beberapa tahun yang akan datang molo program nih ketua do pangarato paling lelengnya 2 tahun mana kita baru makorjahon dan ini terima usul pendapat sianau jadi songon usul terakhir sianau jolo tapa masuk ma sarik-saring nyoputta manabung mahita baru ma taulaho korja tuari parpuni alana mangulaho korja dangulo ra oputta huta galung hula-hulata dangulo sanna hita yakin do konulo sanna hita suak soni ma satu hula-hulata tabunan kalau hudul berarti dang mangulosi kan itu jala sona sohiado binege korja hudul jadi kesimpulanna masyarakat juga tapa masuk masarik-saring nyoputta manabung mahita muse baru ma tapi kiri lau makorjahon oputta tarsongoni masaratnya na mulai ate ni pasak matuanggi nami ketu Moderator. apa Moderator. ngaulo di barang kata yon Mabain si parkelo dia kang asamekel hita. Ayo, Inna Alay, namalo setawi mo aka. duman. Inna namalo
Ikom mekel dohita 20 sadahali sehari asa posohita. Jala. Amin. Kerutan alom di dagikta. Ikom mekel dohita 20 sadahali sadari. Saran Alem dokter mang di. Alem mang 20 syada hali. Lima sadari. Kali nak nak Mekel pare tong kilo di par bahaya Kalimantan ngambil kilau sa 5 hari sadari on. Jadi ngadipato orang dakingan nakak par Kalimantan cukup lugas dan keputusan terakhir kita kurasa akan ada keputusan kita terubah. Di pasah maju tu hutamu saya maktua dua takang akang di pasah maju kembali on. Setabi maju dorak suku tak. Oh olo situ nami. Jadi adong buti unak semembias sita. Jadi ngadong berita sakuta nasida pe suku-sukun hita pangarato pe suku-sukun. Jadi tatutu ma opsi horja hudul. Nasing na mata hata iso. Ay, pasli. Oh, unang majo tatutu mai dang be nang masabi. Alana berarti dos dono yang pikiran tado perhutan nasida pe suku-sukun kita pe suku-sukun na songon diro na ingon alana songon diro dos ni rohata jalan na parpun na beri ko muse songon na dokon ni para ni Baneksan Kalimantan ikut sangat do benotta sa masanga magulau kita. Jadi mulai tema. Tidak sama tu moderator. Mulai tema situ nami ala akang nasi Jakarta. Nah mengalian horja hundul langsung kita bungkus, tidak kita bicarakan lagi. Ni pasama jo ngahadir di soran main sebelum tu Parmalang ni pasah jo tu par Kalimantan Sanggau Bapak ni Sirandi sian oparan do Puta Sauliling. Asa dilihat jo Bisa nampak ke sini. Persamosir lagi. Oh, Samosir ya ala Samosir ala akak. Sa Kalimantan dong nga. Imay. Di pasah matuhuta manang tua persamosir. Oh, molate Bapak Randi. Kalimantan sada. Samosir halo bisa dimonitor. Opo Keiko, penasihat nami Persamosir boy monitor. Sedang proses mungkin ala signal hilang-hilang timbul. Di pasama jo tu Parmalang ala akang niba Bapak nisi. Sorry Parmalang. Bapak ni Rosinodang. Tadi mana sida? Oke, mau lihat deh. Halo. Iya, lanjut. Monitor. Ngatakas biasa onda di Pak Dirip. Jadi memang IBP kudo di Hurja-Hutuli tutup ma opsi. Saya ngaruka kubai di WA grup berarti Hutuli kita bergerak-gerak karena somona tahlilan manon lah randa bergerak bahkan husuk kudo makuling do bangunan itu kalau di Horja Hudul. Jadi aladang ada kudus tujuh do hotel Bang Pak Jeremy ditutup Horja Hudul. Jadi kembali mamuse opsi nah perjulu nak tapilit kan waktu di baik itu ada dua opsi termasuk saring majo baru opsi kedua termasuk saring langsung Horja. Jadi ini dipilih do termasuk saring maju perjulu baru tunggu waktu termasuk jadi ngapas BI maju tahanai atar buama rencana di na pemasuk saringon kurang do bui opsi di si bui itu udah nageleng bui udah nabalga nga tabereng pemuruat opu buang geraja udah dijabudonin dari main kalau bui do sokona ni rencana awal
Mulu masuk dulu di dengan nomor JGI berarti Bu itu melaksanakan kerja hudul. Senari posisi di dana songoni kerja hudul itu sorry itu termasuk saring-saring tersedia naik kurang. Ya betul 10% siana kalau pada nikit dua telepon paling tidak mah betul 10% siana perletakan batu pertama. Berarti ima judi hatai. Ngapa kecukupan ni anggaran tu si jala adigan di rencanahon. Baru tabay mamusi tok ripe untuk Borja. Uy may tohosongon na di niya para Kalimantan 2 tahun. Dan pola na masalah, dan nadilig 2 tahun. Artinya asal manong di sijo opui, nga di surat di sigwarna, nga di ingani je buna, di jolman ahanon empati, yang adong mangingani. Jadi masuk maju saring-saring dengan sesederhana mungkin, secepat mungkin. Oludung selesai di Krame. Alai kembali asa hurala jona ni dok ni parka Kalimantan apara ni ba polisi opong kiaur lah. Sigoto mengadong nang tugunong di Horjahon di Lagu Budi. Laur kami na buru mamerengi di keleng. Tapi di dua Pak meludak salai. Adong do ya di Horjahon di sini. Opu di Lagu Budi opo hadoy. Opu ni Gubba. Opu ni Gubba. Ima ngadi Horjahon di dari laur kami di sini. Jala marpungulu sih peperan akan sekotom dari si Bulga, mengenai dia yang do pakai empati roll di rame. Jadi ini udah perlu tuh informasi. Oputa suri pada, oputa mulai masukung dan dope di Horjahon. Pemuluh itu tuh dalam waktu karakter warung ini bikin ibaratnya mangna penggalangan dana yang makor jauh kalau saya tongonido angku itu naik dalam waktu tertambahin progres dimulai musik toko ribe sama dengan seperti membanguni toko ribe na ayat na kohodu gue ujulu hita sekar lagi ima jo informasi sana jadi ngatakan be informasi sakuta bahwa yak hata tabe kesimpulan nang dorong kudak hata tabe Horjahudul kiri program secepat na masuk ke cari-caring na ditaima makerjui mengenai senabui mulak oke alai secepatna produk selesai di Keramik. Apa tuluhon muradung masuk cari-caring apa yang mamusia program Dr. Ripe tu persiapan bulun. Ay tahun na hidupnya para ni par Kalimantan ni. Dan mungkin beda ngasongoni dengan natabay. Nga 10 sada cudut kita sian opui. Tapi yang raja dak sangat benot ta ulau ni. Nah, ini mesti mulut tagabung duyan non ibarat naruh kepeng tagabung dalam waktu sadari mengelului inaburnya putai Ulayan non acara bulik jamuelu mengelului 1 jam 2 manortor jam seden namai. Berak namulu digabung ngaruh kesibaenon. Jadi bilana sangat mustahil do baenot tasaderi nak piadong sibaenon pamasuk saring-saring lau mau hitam mengelului itu hutanan baru sahabat di udah jam 10 seda taruh hotu inganan na acara di si bahor jajab dulu nama dimulai atau hobi. Jadi menurut tahu secara waktu sadari dan mungkin digabung termasuk saring dokter nak piadong si bainota. Karima jo sementara si anau mau lihat melatih madiak kang niba Parmalang
nang mangalean orang ion taringot tu akan auta tolobi nunga jelas ra ta bigi dakingan akasian na tu ta ka panasehat do sudi ka pendapat. Jadi biaka na berkembang aka isu-isu Horja Hudul dah pula ta buka be tu forum kurasa mabain aka namunan nonon pemikiran tersendiri tu kita ulala ana dengama ni pasama muse partikionon tu parkara parsamo sering dia dekian hala kangete na hilang do signal noeng na bado Idol lagi terganggu do jaringan bang keluar. Oh nggak keluar. Oh iya. Lah terganggu signal mungkin jaringan. Pasama jo tu wakil ketua jo bapak situai bapak disiplin. Pado ira-ira anjing. Kan macam se. Mau lihat tema dihita apa lalu na di partikianon. Jadi era-era sabat dapot do hita ulala. Jadi perlu do benota ulaunon songon dihita pikirata wama ulaon ni ulauta napasangapon akka leluhurta oputta dengan jala dia madohono nate sebetulnya molo tu tingkatan horjan yan ba tong songon na didoknya kadongan ba nabatari dahon na terpasu-pasu do hita lau manggulut pasu-pasu muse tutuhatta molo dari segi agama nuaing tahatai jadi rohanian ba tatutuk ma isu mangna padabot na berkembang di WAI ka songon minggu-minggu na salpu Horja Hudul tapariahi ma tu akka tahapan-tahapan na berikutna holano sautik koreksi tu akang molo sa padabot tidak akang par Surabaya akang jadi molo ulaon apa masuk saring-saringon bahulala ikotong nama maju tingkatan yon alana na pada tanggal batu pertama bahita ngaulau di alaman batong nama kondisi kotong nama di alaman muse bahkan meningkat mon muse tuaka beruta ikut terlibat parison jadi benar ulala akka dana IP naik 70%. Jadi mungkin uduran ni hula-hula pe ra mungkin tabba maun mang nabi biga halak. Sian tingkatan noktaulahon nama saya napa masuk saring-saring. Do tomu se tabay ma pos di roha di hita alana molo kalkulasi nama sahai molo tapa sahak bedo yakka sesuai dok nata jajioni mungkin tu akang parhuta lisab de akang Erik bori bagi akang Erik noeng parhuta akang molo boido penuhi hami pangaratto nada nauja jok kami diakka ari-ari nasalpu bulan-bulan nasalpu boido ulah honottai sesuai do kalkulasi ni biaya na tapi kiri itu masuk saring-saring boido rasa dalam memang tertutup dari sesuai dengan perhitungan tak. Jadi pos marohatta itu tanggal 2 Julion, alarong lobion ni sekitar 2 bulan naik, 5 onom, 2 bulan naik. Pamartangnya kita tuh hatta, boy mata ulah honot tahapanon sesuai dengan natabi kiri. Taringot tu Horja lo bolon, ba molo di bahasa Saunari. Molo boy tau sahom baik komarlas ni roha di kita di si tarsongonima jadi molo tupe waktu naing anok 1 tahun mang na 2 tahun molo boy dabok 2 tahun ba molo ate tarsongonima padabot sa hami akang malaki ma di wakil ketua gini bapak disiplin sekretaris Pak Bapak Putri Pak Hatu Camujo waktu tay Aidak tahun 22 menang 20 tulu tu tanggal 2 bulan Juli alana 2 bulan naik nama bado 4 orang majo mungkin aka rencana tala sekretaris do nama boto subi aka ten lain menang renggiat ta diaka ulau ta malah temani pasama sekretaris jadi melatih madi moderator ate napa satu tiba pertikianon
perlu mo bima dihita pinoparnyo putan na madohoti jum apala di bagasa bornginon memang las doroha bohita torop sopiga na pasti sebelum walusi na disukun ni moderator di bahasa diri na perjulu pasama jo ate upawa majo songod dia posisi ni parhepengota saunari. Molo saldo ni rekening ni puta saunari sampai tanggal sedari mate kebetulan naking adong tolu item na masuk sekitar 1.542.000. Saldona 27.436.520 sia perak. 27.436.520 rupiah. Ima molo taringo tu saldo ni rekening ni puta untuk satu sedarion. Jadi songon amate songon prediksi ataupun sampai tu dia sebenarnya kemampuan ni efekta sedarion. Jadi kebetulan hepeng na adong on tabahen prediksion sesuai laporan terakhir nasian Bonapasio kita tesian panitia nasian huta laporan terakhir na pinasa ni nasi kebetulan memang tong dope songon nahudo 2 minggu na lalu olah sehali ido pemabel laporan sian huta. Jadi hepeng na adong 110.676.020 rupiah. Epeng na adong 110.676.020 rupiah. Jadi on na nekte pergunahon mo sude kebetulan di grup IP ngata bagion hera-hera dia ma item-item na pergunahon mo non beli bahan ono 27.547.000 waktu tong adong di dokol si adong kekurangan beli bahan 700.000 upah tukang nang dipasak 10 juta upah tukang naso dipasak dope 20 juta 200 baru beli genset 1.800.000 baru beli keramik 10 juta 730.500. Jadi melo tahu rakod do biaya kebutuhan on tu hepeng na adong berarti sampai hal on sampai sonarion kurang dope kas ni punguata nalau membangun fisik 4.10.410 rupiah 4.10.410 rupiah. Jadi ima molo taringot tu parhepengon ni kas ni oputa. Jadi kebetulan di sukun moderator naking tanggal 3 tu di rencana awal na sepat tasepakati buma dohonon ate sian hita kapangarato songon nalau patupahon ataupun songon nalau pemasuk saring-saring. Tabu ma waktu kesepakatan di tanggal 2 Juli 2022 khusus pemasuk saring-saring. Jadi mata baik disera semacam anggaran ataupun biaya yang terbutuhkan sekitaran 30 lebih. Asa ubagian do maksud tu Tambah 10% 20 sia lebih. Sekitar 35 juta mak. Jadi tabah di si molodang ya setidaknya kurang lebihan prediksion untuk biaya konsumsi 21 juta 430 rupiah untuk hula-hula termasuk meno misalnya adong aka olo-olo bate kia juta. Baru untuk kerohanian artinya nama buan renungan. Nama buan renungan diacarai 500.000. Baru untuk peralatan 220.000. Baru biaya tak terduga 7.122.000. Jadi pengumuman sudah prediksi untuk biaya pemasuk saring-saring di tanggal 2 Juli 2022 25 juta. Jadi ya tarima jo rasa untuk sanari dabu pasak moderator. Melate mak, kolok mak tu moderator. Setawi jawab Pak Putri. Okey.
sektor Pak Baje, jadi molo siduk sudah kaparitongan nasakutai ditambah dikurangi doa ke hepeng nama masuk noai hira-hira sedia makas real kas nih pungu apa pungata mulai deh Lana tong molo sakuta dang dope laporan terakhir kolan sali dope. Artinya akan dope kebutuhan di sana dan ipabuat dope memang amak kata ibatu panitia dari huta asabunnya secepat mungkin ibakalahi laporan alai artinya dalam sampai sadarion niku mate tapi sadarion ba idope nasa tiba laporan jadi untuk prediksi nakim ba kurang dope sekitar 4.10.000 untuk posisi hepeng na adong di kasni punguannya puta. Alenga sudah ingat tutukang ikan? Iya, enggak ada betong. Cuman jadi hepeng na masuk sonari sedia saat redikion. Na masuk sudah do? Na masuk setelah narung di kas manuai. Narung di kas 27 juta sekian naking. 27 juta 456.500 rupiah. Berarti molo Pak Juta 10 sia manuang nangi. Halo. Berarti untuk mengejar Dam. Naksongoni hitungan na molo bine. Naksongoni Pak Jeremy. Naksongoni apa? Ala dong PU patukang 20 juta na so bayar naking. Jadi molo dibayar sudi kekurangan ini berarti kurang do hepengi 4 juta. 4 juta 10.000 iya. Kalau dibayar sudah lunas, dohot utang-utang tukang dohot dia segala macam sesuai do terakhir saunari. Kecuali adong lo pe laporan na sakuta, na adong lo pe utang na dibuat tal hitang minotrope. Alai kalau perkiraan saunari sampai titik akhir ini kalau dibayar sudah berarti kurang do hepektai 4 juta. Betul. Sekian. Tasoni dong mulu penilai aku di laporan. Berarti si Luluat 30 juta mah? Ya. Ya, Sony dok Kang. Sony dong ingin pas posisi 30 juta. Jadi ulah lah sasongon na dibagi dong atta siak kuta, dia akan seri. Di sini akan seri par huta teh. Jadi kan akan put. Ada pola buhabe, lanang sudah terbuka dangi. Artinya, baru pat orang dia akan nuaing posisi nada jajihon na jajihon di pangarato na solunas do benuai posisi sedia naik kang baru hira-hira boy holat total naik matong akak sedia total naik ikut posisi na so lunas do bena sesuai nada jajihon na masahai jadi saya tak kalkulasi don notu hira-hira tu kekurangan on alana nada jajihon ko penuhat tadi dangi kasoni ma pada pusenau. Jadi molate mate di hita seluhutna memang di hari-hari nasalpu gurang do pinoparnyo putai artina nama dokon sianau sekian alai nang dipasato la sekian do. Jadi untuk nominal ni sudah sampai sadarion 30 juta 200. Jadi idope gudang na naso di pasar dope naso di setor dope tu rekening nyoputa sampai saunari 30 juta 200 melate mak tapi memang tua oke molo jaji harus istilah nama saya spontanitas tadokon kini spontanitas ya spontanitas total lah sedia 30 juta 200 keseluruhan oh tokin. Adong nomor 50? Lebih dah. Oh lo. Kalian yang masuk ngadok satu nggak? Nunga tinggal 10. Bolo sudia tong hera spontanitas nang dihatahom maningon nate. Olo. Totalnya sudah sara alenga termasuk misalnya huata contohnya au sendiri makan, tahu contohnya 1 juta, kan? Jadi ingat termasuki tok ripekku 500, berarti 500.000 contoh nakikan, berarti 500.000 mai sebagai spontanitas. Jadi mana nama kata honi sudah tong, mar 110
4 juta. Coba ulang coba. No salah. Kan pembukuan. Sudah nama katahonia tong 114 juta 821 142 rupiah Mas Sudi. Jadi Dong masuk? Mas Sudi nang dihatahon kan? 114 juta 821 142 rupiah. Jadi nang di setor 10 juta 621 142 rupiah atau sama dengan 25,20% sen. Bukan salah ini. Salah. Oke lah persennya no pelawan pokoknya tuh. Oh, persen nong mojo. Ale ngadong rincian sian sekian nggak masuk sekian. Oke, ada. Ngadong rincian kan? Artinya ngadi sekitaran 80% nang masuk sian janji. Enggak, halo Bi. Syukur. Jadi mau lumbuin kan. Kalau hitung-hitung no berarti holan janji pe masuk di saunari ngam tersena bulai bernapas kita kan? Iya. Kalau janji masuk sudah jadi 100%, berarti saldo tengah mulai bernapas mendekati untuk sarik-saring kan? Iya. Jadi omet dong. Jadi mina botohot tuh ka dongan asa. Lagi mati kayak ini. Terus di mana tuh bi? Asa bui. Asa lebih mendekati. Ba istilahnya ditambah nih aka dongan peparan nyuputa nahu naso. Izin maju abo. Pangalian Tok Ripe. Saya mau lurung sudah daputi Tok Ripe ya hai lubi di. Izin maju udah. Halo Mang Tuan. Halo Kang. Oke, Pak, ayo. Jadi artinya tong kalau misalnya naking na 30 juta 200 ikan, 30 juta 200 molongai pas hati sudah 32 juta 32 juta 200 sih molongai pasatan no nih Bang. Tinggal kurang 5 juta. Nah, nama dah clear ahak, clear fisik bangunan sampai. Clear fisik. Nawat mga Bang. Monosongoni no paretongan na 30 juta 200.000 mo 4 juta imana kisi tutupan nasa lunas be. Untuk sementara berarti 20 Mei. Berarti 26 Mei hira 10 juta na masih dulu atas 1 bulan walu. Tahu enggak? Tahu toh. Terus anggap mah kebutuhan nak kini kan? Kan kurang do nak kinsit. Kurang do besi tutup patta 2 juta naik. Iya. Menurut tatari ko surya ka janji imanon manang na spontane sa tu ka 30 juta. Kalau tauru may melunasi na tuhuta berarti 26 ma real kas. Iya. Kalau. Berarti 10 juta naik masih lulu atta 2 bulan itu. Bulan itu betul. Iya. Buhama belot tabang ngalului. Alay disosoy majo misalnya tuak kadong atta dohot hormat do sadang nama orang isa propani asa dilunasi majo kan aka na semua lunasi. Jadi boy mahita berpikir dengan bangalului 10 tahun selesai majo jala mula mator ditubada dia karena huta lau maula hosa tarsonima. Oh, melati mak, nggak betul itu dokot situat tak. Ala nong hadir son penasihat bersama serdakian hilang tumbul. Kargo tak dakian, hatani abangi dakian. Lanjut ke kamu aja bersama sir. Ala terputus dakian. Bapak opung di siko. Oleh ate marak keboto satu dia yang dihatai hamu nak tinggalana. Final ni tapak kata yoni dak kubegebe. Nah terakhir naking dan apala putus dope songo dia taringot tu nase opsi katakanlah opsi sekaligus saring do ulang horja baru arong muse arana mulakahan nama muse orang di wacana muse
Songoni baru anggona parjolo tikini kan bah wala patakok saring. Jadi napar pudion muncul mamuse angko mangihu tepar huta ba tumago mana sekaligus untuk efisiensi supaya lebih ekonomis. Unak pala pa 2 hali be kaparon hula-hula. Jadi sa usulna ilo usuluh siya parjolo. Unang 2 hali be madakoton hula-hula hita. Ibin na mulai sejak awal saya berokon, sekaligus mata bahay patakok saring-saring dohot, marhorja, naking, taring oto horja hudul dohot, nong, dakola si hatabe, na jelas, ikon horja manortor do. Tuk pesadari ibana, jadi mula horjaon, boy don, tuk pituari boy, tergantung tuhita. Ina benar horokon naking awal na, guram tua laut dos ni rohasi banda saud. Alay tapi kiri mazo satu sonari data hatai sebetul nakan mengenai hepeng dong. Idon tino sude. Jadi ulaun sangat tergantung tu si patu paon ni hasuhuton. Kita mah hasuhuton noain. Songo dia do hita kemampuan talau mangulaun ulaun ni mata pilih naking margodang mah. Songo dia kemampuan talau mangulaun ni satu sonari tetap masalah uang. Masalah uang. Alai mau masalah uang udah terpikir berarti kepikir rotar bahasa asasi ekonomis mungkin. Karena udah main. Nak pernah kini 2 tahun berju begi 3 manuang tu gotom nasoi horjahor dope. Bongnang baca tirot tong ida. Se ada hubungan ngarok songonon. Ketika dipamasuki sarang itu. Nang itu kan dang langsung dihorjahon, nangi langsung ni malalak 2 ni. Songo pengalamannya kan ngatan apa jolo. Pengalamannya kamar kata buna di sini. Hola saat. Oh, naputus dosa Samosir. Signal hilang. Naputus suruh akang bah. Nah, gota apa teh? Oh, kilat uhur isan, kilat. Kilat. Oh, kilat. Halo. Oh, lo lanjut, lanjut. Lanjut. Pema video na iba puke ko. Halo. Lanjut. Halo. Lanjut. Tepung jago. Halo. Okay. Tang boy ba video na puke ko. Hurang-hurang lu suntik separapati hura tu sama sini. Kurang godang suntik Norobion. Menunggu sia Samosir hita hadir di sesuatu Jakarta museni. Bersuara jo ala meramak tua dia memarakang dunai ngalu iba. Marabang. Oh, bersuara jo ala na namun culu beren pai masa Samosir mungkin boy connect. Apu Gabriela. Oh betul. Aina paling ganteng ras mamora pun Gabriela dunang hita. Ya. Mantan don. Mantan Komisaris. Horas. Satu dia berusaha bah. Aduh ya. Horas. Horas. So dia dong dihatai bah. Bayi maju tak bahas laki doko pamasuk saring-saring. Oh Ido mah opsi tah nah orang mungkin dah putus dah kia tua kak persabok. Pebulosong ini ada ba kesepakatan ta ba imazo. Biasa dia biaya tu sih. 30 juta laki kubegi. Nah di kalkalo sihon. 35. 25. Ay mana Ay sino na belakang dia kangi ala akang buru do asuna setia do mengawani hubere. Akang burung di. Ima da setia do mengakang dengan akang. Ay ba. Terus buruah do teh.
Tahayan. Oh, Tahayan. Huta Julu, Aruan, sana Oh, ya. Siapa pisoran nate? Deuri. Pagkabiyan doi. Oh, panggabian berarti. Huta Hayan, Huta Julu, Aruan, Senai. Olanido. Olani dua teh. Marpada Marpada matu situ urus ate. Oh, lo opas. Pancian. Wo terus sautik akan. Mantap ya, Bah. Mulai maka. Tanggal 2 do tidak dilaksanakan nanti rencana teh. Tanggal 2. Olan janji ahon nama na si tepatan nano di dokter sekretaris. Nang bulan 5 nih. Nggak patut bui. Nggak patut puroster nih ya kan. Tapi kelabaga kita non. Oh. Iya, Bah. Latih mak. Ya Romar Samosir ngawe. Nah masuk. Adio na sida. Nang bui masuk tuh be. Lu nggak masuk. Pukai ko. Kau lanjut. Signal ala di hulbuk sama si Roja di hilang-hilang timbul. Net busuk dulu kita deh. Ido dah di hira hulbung datang. Jadi di bawah ini mago romse. Harus listriki hona sedot air tuba itu. Ai Samosir terkenal Pada betul. menyeberangi. Si Bea mau tu si Bea musim kami tadi jauh ni. Oh lo. Eko. Jadi atar budi do Pak amang tua. Alanga arubut waktu ati. Olo amang. Jadi pejului mejo petihon amang tu Samosir. Boleh yakkan uli do ita. Ayo pelau menuju namun. Jadi dahulu rupaning banget takas naking lipat orang amak tua seperti anak. Jalan nggak paham kita di. Jalan nggak tutup mata kunci nakingan soal masalah kerja. Jalan na minggu na liwape ngaibain hari ketok palu istilahnya. Tanggal bulan itu tanggal 2 kata saring. Poin-poin ini mata terusun asa unang adong kira guat tong nang di huta. Olo. Soal naliro niya yamang tuan naking tarimbas Babi padahu antara nintang lengkap mau dipamasuk saring baru Orja lilin memang mulu palilik yang tinggan mulu nang ngasangan ihatao alay udingan adupin ngasai tu gutur pinamasuk saring-saringnya takas dinganana walaupun kita nang marpes terupe ini lebih terhormat dupi. Alay tunggu na itu memang tuan tingani unang matatiru akan humurang. Olo ido. Tunggu na itu memang tuan seperti anak nakingan nadinggani itu si pariakot. Oh, jadi itu kesimpulan apa rupanya pendapat sih. Jadi unang adong kita berputar balik opsi baru ini opsi baru. Jadi ngai putusun selakat tanggal nggak putusun. Tanggal bulan 2. Jadi asal dari tanggal 2 bulan 7. Tanggal 2 bulan 7. Asal nang ragu dari huta, sabui halaki maksimal menyiapkan tetap main. Mudah-mudahan kita boy dung pajupang haduan boy kita pajupang di huta, boy ta rencanahon perjauhan. Apakah dengan panitia baru tahap kedua kan? Terserah kesepakatan kedua. Jadi alana lebih mudah terkejar untuk pemasuk saring termasuk masalah dana lebih mudah mungkin kita mengejari daripada tahatai akan lebih berat. Jadi tagum itu sih kita fokus mulai pendapat dulu dah. Jadi iba istilahnya kahitan sa pangaratuan ulung fokus kita sih mungkin ngabu kita terencanahon manang nadong niat nang mulak dengan ngabu di terencanan lebih alasan mari personilnya nih. Jadi itu anggosaran manang pendapat sianau songon nado kami Kalimantan saru personil dan waktu ini. Jadi ulang ragu-ragu be ini masih ada asa buih kita fokus manang bawa mengatur kita pe manang na pudo mulak kami mengatur sambil mardalani manang na buih nyatur jadwal ini. Alai muladong dan mundur berbolak balik jadi ragu.
Ala binagido matsudi hita puparan yo kita asa tabai ma tang menjawab sesuai itu terlebih itu kalongan nakingan nang berjanji molo song naking na itu molo dung pasahat janji be lebih gampang kita menutupi acara na next benot. Jadi atas soni majo ang dua langar porngin mungkin ada kasih kerejuan lele tepe oras mah mengundurkan diri majo. Oras mah. Oras sama tua ada. Oras. Oras sama. Sia-sia di pangratuak kita. Oras. Saya jumpa kita Ini kelewatan. oleh boy kita jumpa kedua. Saya si Rohani Tuhan. Boy jumpa kita. Amin. Jadi ala nang rubuk borngin niliam matu wakil ketua baca kesimpulan ta sa di simpuli pertemuan ta ira-ira te bado anong lebih sarap. Pukei koi maju nggak mak? Ay, yang muncul. Waduh, Kang Apuke ko. Akang Apuke ko. Keluar musibah. Ah, ima. Koi ma, nama skora 2 galas, nama. Puro bisa somnai. Buya. Oh ya. Jadi, mau lihat ma dihita sa luhna, sudah dihita mapain. Ulala pada botakka pada bot nauli, mau lo menurut tiba. Jadi, mau lo tupe pa 2 hali honok ulala, taketok palu. Ba tak mahita berpegang tu akka kesepakatan jukta di arena salpu. Jadi tahapan ima talalui, mau lo tungboyan non tairit di akka perkiraan 75 juta ba mudah-mudahan boy tairit ba mau lihat jadi do roha bahita termasuk iba sendiri akan nama jajihot tapenuhi mai asang giat boy taula honon sesuai dohot kesepakatan tanggal 2 Juli 2 bulan naik jadi bayi metok kena bulan 5 nama tokin naik kan 2 bulan naik manuai tanggal 2 do jadi songon di hamuna hang doli nak songoni akang gidoli bodo tungarong di akka madohoti jumon alai uber ka hang doli do na di huta je pos maro hamuna tetak do berusaha pangaratto memenuhi sesuai do takka naung tercetus manang naung tahatahon ikon di tanggal 2 ay tanggal nalehe do ilalai tanggal 2 di tayene tina masahai 2 Juli masuk sari jadi songoni majo hulala padabot siak kita tuak kajumna mardabot ba sihatata akka bersiapat tu nama masuk saring nama na perlu tersongoni mahulala padabot anong lebih sebata songon closing statement siak kita nuaing molo siak kami tersongoni majo olo ngading kabera di mewakili ketua wakil hari Minggu pembentukan panitia meita tu masuk sarik-sarik kurasa asa tabakian non isi yang bertanggung jawab di masing-masing seksi ulala domingkan na meta te 2 minggu na neng roh alana waktu ngamen desa tinggal 2 bulan na nama ikonina nama asa bertanggung jawab di seksi na masing-masing ulala ina masyak kita lanung ngarubuk kurngin di amanami sudi ima terlumubi di akka hahang nami perlu berjamura par stonggi-tonggi hami par dulu siapa nga sadaro hatta dosa da pangidua tuhamuna tua-tua nami akka bang nami molope adong akka narisi akka hata adong mungkin nagabe tidak sesuai di bagasar hatta holan berjua besar mahita asa terbentuk ulau tahun acara tahun di bagasan hasada sedeniroan kita do nana babay non kita do tong na menyelesaikan non jadi mulong adok pihak kahatan narisi hatana sesuai do ide-ide tirata kami do hormat tuamu akka abang nami par duluk siap par lubacamora par stonggi-tonggi mardipos kongkomos do ita kosa urdo do ita tujulu do sa urdo tuturuan mulati ma par julu pasatami saya sebagai moderator tuamu akka abang nami ala noksipul behita bata ujungi man magasat tangyang di mana mak tangyak sak kita
Akang per Surabaya mas Surabaya akang ba? Ulo Parmalang. 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 Langsung na. Dan boy Ang ni palumuni ba bigay suaranya ke Parmalang. dan boy ni Rasaon Dari Indonesia Timur, Jo. Si tua di sini. May Dan boy ni si tua di Jakarta. Rasaon apel Malang nang dua Malang ni Rasaon Jo. Oh iya berarti. Ay majo akang Parmalang. Oh, akang kon Rosinodang. Sinodang. Dokter Rosinodang. Iya, dokter. Oke, mau lihat ya. Kita tutup ma juta di bagasa Bornginon. Pasal ada maruhata matami yang maida. Puji doh tamu liateon pasal rohanami ko di bata jauh amanami sama kabang yang hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami pasal kami ko tamyang kamion. Nunga tunggu Tuhan huhatai kami di mataringot na lau pasangapon opung nami sesuai may dohok pati mo na pandimahon karena yang gula huron nami. Sudi na hurang rangi kami ada Tuhan pasahat kami may ketangat parasihan kami asang giat urapi kami sudi poparan opung nami usalada tu mang nadigia pe kami maringanan. Lihat di kami dari roha, lihat di kami pasukan sunah sumurungi, ang giat bergugu kami mangulahon, ana pinikiran dan rencanahon nami, lau pasangapon opung nami. Inay pasahat kami mantuho Tuhan, posdo rohan nami, bagasan hatada kami mangulahuni, alani asi tuh tolong ni roham. Menuju ngaduk Tuhan pakatayon na hurang lubi kami akan makamarangi terlumubi maritikyon. Ay maaf may Tuhan desa may unang mata dosa di kami. Jadi unang gabi pangabat ya rencana na uli na nagkula unon namin. Bagasa berengenang rubutot Tuhan saat kami madaging dohotod din namin kita ngaparasya mami. Asima roham ponggomi mahami sudi pasatami kami yangon martihiana mo Yesus Kristus Tuhan nami ang mati jala mangulu umukop kami berdosa. Amin. Amin. Oras maita sudah dah, oras maita. Oras, Bapak. Oras. Goodbye. Sampai jumpa minggu depan. Oras.